Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Dirakit. Jadi kali ini Boboiboy akan pakai pin Iron Man, pin Hulk, pin Captain America, sama pin Spider-Man. Kira-kira nanti Boboiboy jadi superhero nggak ya? Yang pertama Boboiboy Cahaya, kita pakai pin Iron Man. Wadidaw, ternyata Boboiboy Cahaya berubah jadi Iron Man, teman-teman. Selanjutnya, Boboiboy Daun akan pakai pin Hulk. Waduh, keren sekali teman-teman. Boboiboy Daun berubah jadi Hulk. Selanjutnya adalah Boboiboy Air pakai pin Captain America. Wadidaw, ternyata Boboiboy Air berubah jadi Captain America, teman-teman. Keren sekali ya. Kemudian yang terakhir, Boboiboy Petir pakai pin Spider-Man. Wow, ternyata Boboiboy Petir berubah jadi Spider-Man, teman-teman. Dari keempat superhero ini, mana favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.